andano o wewe lay anga tigi o lamta ngana vapo tele o ngeke kala yu mama anda wewe andiro wewe de wewe wain na carin nun mabure iyo angir na men ole ngaray dong ndaxar na no mako ba mo jobos doy dala ine neto mo doy kaga mo pali fi anain ka fakatena anda online men ngi nuga ona nemma ko njekte guna bonga nan falay de wala no xamona kay ko 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 bela aduna ni ske tay man abada ara njekte guna o hedi halis fiyamin andilo sipin maga ya ogura ro fete doku boya nakura mbana mumi nuna yira maga kutira ina andano anwa gat na jendi ay mom dafa tay deno xam den fop ñaare o ta ci yeguna den wala tere ga o yewe na mama laba o fukede a sartale a kodo honye a ha falaka umbu dai serer mana to forest bale arkana ti ina jibori kaga halab e amdalay mana to forest lati ko lati daknika numbu dai ko agaru a joppir mama lati fek na wali ari melten telo ten arkana mi ro no wan ten ba a jafe jafe na ndok bam te lay ne bis ma sha Allah mi bam jegim ten tik bisane no be wali bale ba kum wala ko ten o tanga bisan no ten bam ande ken isan gami o wewe anda kita na in gimun pamut joba gara gara rahain agaran ke a madu mo jibuin anda bari jik abo hano ina onda te su to me kate qut ken no na dimbin di ko ni o mone rahne di gatu traverser a xale o mone yete frene a yaga kacake akacake sax am bu fo ba ko na xala oma ko nun nan ona te annan falaydi wala falay mumi ne layo ngane na jik anju to ko res lati am dalay o tin lay tahar adna fuk dahar ni rek ande ko tik yon anga to tin ko be dahar no to dal na hala lay ne ke fu o tin kan o tin mo afiya qari am ma ga to pa to ke ba no ko ta khon abistigo afaga ham ben mak ni fop ne ka dem rata are fanga apan fa pisin ba putin apa ndahar yo otik deno ham ben fop na pan ndahar apa jare ni layo nga na pagkaga na dito maga kin nda koy jamono faga tombe it anga waxtu fek xen mayu jegel men de iyo nday ne imbo gitna jigare tiskene tisutigo nuga ona fa jamano to itamin ka topal o gima ngano topi nda topangi ne dembi yeguna ba topin inyo wate onyo waga mok iske deno harala na jamano den ko kiwe jir late wager ambager na mbadi hataw ko mi adama nu ngawona nu kenyowa kenna jiram to nyow den ntakar ke yo sakke yo unu jirna teno retanga na pajate tare tewad non ino kay nyowa no harare anu ino reme sa an andum to ken na jirga ngo xana wadin tam yaka akira mayu ina ke ngo na hop keno refay pajakete aba refay pajakete akira ken na jamano apaju fay iske inyo enyo apaj inyo onyo mbiden nu har inyo an andum taw na cira may kam ta cira ko jegete no ala wota de kalmare do mi ala mo duga ono ke nyo wana ji kan sama kare ayak baran 100% ma musim musim
hamakuma la ilaha illallah yo ngana jabel jab jay wono ya ndokki fi de kadi meɓen jabel la ilaha illallah ndeysaan haydi mo ƴee xooxa e ndero yen ndero yen tena moƴu xooxa digan nen comme nen kana xooxano qoole baƴu fiid kaat de bururude haka tame sigi haro tignaraxam de a xatam no qol am andero yeng wo anda heure fe inoxona ret no qol yate yoka fapis yagate leyel 4 heures du matin yaga cita njeg waaga ga go koor o lenga xooxo qol comme le awa a santa a lay a soxo tadak fooyno ten te refa naak o retanga wula ñaɗake ina a wad xador sip mana me sip mana ba sip mana gatan koy comme wo nen dalit xador na no te ngat xo kan bute yul fa koom comme nen o wad xador xoox tin bo seɗne mu da te yul a fag ba yul bo tak te laar leen a soxale yofe nda koy wiin we nde leŋ de bo xana i ndefe len wiin we nde leŋ de pa bo xana i ndefe len waaw. len ne i mboda mbodna mbod neeg ino adu o kiino kiin a jega ka roga laso kete lasonga lasiramo ten waaw kete lasna a xoy lasirano xaan roog koy nena bin a fodananga yaga dar o gimna ten a naata baka defanona reka yaka adna den kaaga moƴ wiin o ngeenoox de i nande a retanga no site préhistorique neke refna me siin ngayen nu mbiyanga fuuy anda waaga andoona yee uupe yo ka daawna xiid kene junni fu ka doonna o fiyanga fuuy ne neek squelette ne no kiino xe neek ka soɓa neek nete a fi'na ne to waaga sut maaga xiiƴ saqin ndiiki koy o kiina uupeerin koy ke daaw ke 100 ans sax daaw ke xiid teemeed sax nu ngasangama oxum nu xiiƴ nu duqoonama te tas leye daaw ge xa qiid xarɓaxay to waaname long ne a fi'a xiid junni fu ka doonna xiid junni fu teemeed tadik wala xiid junni fu teemeed ɓetik ndem si yàlla baaji leen meek te uupena wenco a jega mboya andoona yee a xaama toujours mbañuna surveiller a ning comme nu foof le rokuna bo te ɗuudi foof le ɗuudin ɗo mbañuna se mais koy ke wenco nde ngoya wenco ma baaji leen a geekena iyo re ina paam radio sit i maaga ref wenco a mboyaaga a jega jeg gardien spécial anda foof le xay a menacer ega i comme nu foof le ɗuɗuna koy ko mbañuna suuf a mbela maaka na xooye flonko cañang bunda iyo ya jamanu a faax maata kene wa mbañun o dodoox maat to bogo werona mbelaga maato waage jego ngoor o ñako ñusut a mbela xa mede la folonko a mbele de ngoya folonko cañang kunda o fadangama ke wiɗoxna me a dawa meke manganunana me kano kene ko ga'a de nge'ne o faam no waxangan koy à 5 mai to woliro ñafaɗo ñaxoɗam ñakañuno xan fa noxa ñaam maaga i somam maaga o kooro maako xa andoona yee ten ref maaga chef douane andaame a mbudjame le carbi nda mose an ke ref mbudjam yaate sutoona men yaga xeñe tus ndeysaan ga adiw jamni fe iyo o maak faapona ref jamanu ka ku ɓoy Samba Sagnang na jamanu yaga i campagne convocateur maaga soɓano anda kene proviseur in fe mana wak yaay mo mbudjam rek i xoyan ma xooy da in leyne na mene te leyame mera men xay ne saamo